Rođen sam u malom mestu Smiljanu, na graničnoj teritoriji Austro-Ugarske koje se zove Lika. Moj otac je bio istaknuti sveštenik u krilu istočne grčke crkve. Bio je veliki govornik i pisac tekstova. Bio je visokoobrazovani čovjek koji je govorio više jezika i bio je visoko rangiran kao matematičar. Bio je strastven čitač. Imao je veliku biblioteku, što je za mene bila privilegija da sakupim puno informacija za sve vreme koje sam provodio kod kuće. Nikola Tesla u intervjuu Georgeu Mansonu 1893. godine. Boga mi moga, ništa mi tako sveto nije kao cerkva moja i pravtečeski zakon i običaj. I za ovo dvoje, cerkvu i narod, gdje god bude, gotov ću biti život moj položiti. Prota Milutin Tesla senjskim Srbima 31. jula 1852. godine. Protojerej Milutin Tesla je dugo u nepravednom i neopravdanom zaboravu. Blizu 80 godina nije mu posvećen nijedan rad. Ničeg novog nismo saznali o njemu. Krajnje je vreme da se ovo ispravi.